Dobrodošli na drugi SMN podcast. Moje ime je Dino Ivica. Ja sam Stefan Krajnović. I specijalni gost danas je... Matko Crnković. Eto ga, Pozdrav. Pozdrav svim slušateljima i koji me znaju. Apsolutno. Pozdrav, dakle, evo drugi podcast. Prvi je prošao relativno ok. U međuvremenu, nakon što smo najavili taj kup, se je odigrao do kraja. Tako je, sva sreća. Je, uspjeli smo. Pa će tema u ovome podcastu biti tamo reći malo o tome kupu, kako je prošao. Da, uvid u kup, uvid kako smo ga organizirali, jer se i o tomu može malo pričati. Tak, malo I šta ćemo nakon njega sve. Da, i onda malo planove za budućnost, ali prvo da krenemo s kupom. S organizacijom S kupa, jer organizacijom kupa. bilo je malo problema s nekima, ali dobre. Gle, nije se, ja mislim, nikad dogodilo da sveučilišna ekipa otišla negdje igrat neko natjecanje usred kupa ili usred lige, pa je bilo malo škakljivo to organizirati, ali napravili smo što smo morali. Jednostavno, prvih 9-8 dana smo čekali da se smiri vrijeme. Svi su bili spremni, sve ekipe govorili dajte nam raspored, dajte nam termine kad ćemo igrati. Mi smo onda to napravili, a ekipi, evo, došli su do četvrtfinala, svaka im čast što su nas predstavljali i to je stvarno super. Da, je malo su predstavlja se učilište na nekoj internacionalnoj razini. Apsolutno. Pokazali se dobrim. Što i treba, i naravno kup i liga postoje tu i kao razvojne lige Da. za sveučilište i... Otvara vrata za neke Da. Ove Nove ljude, nova definitivno lica, najbolji ulaz u niz od ekipa. Da. I šteta što se bilo doslovno isto vrijeme i to i naš kup, ali na veze. Odigralo se do kraja, to je najbitnije. Ja Apsolutno. mislim, svi su zadovoljni. Većina je osvojili prvu zadovoljna. medalju. Da, To je hoćemo ići po euforija. ekipama, Pa nekako mislim, od kraja. pa hoćemo pobjednika krenuti. Ajde od pobjednika. Jel ono, mislim. Da, prvi su Onda su najbitniji tu. Najbolje realno Da, oni krenuti misliš onako. mu neke pakoštane, jel? Meneke Pakoštane i 90% Ekologija. igrača ima tamo. Da, ekologija je osvojila ovaj SMN kup. Da, Luka Kurtov je dobio nagradu za najboljeg strelca sa čak 12 golova, od toga 7. Jedno novo lice isto, to je Je, jako bitno. Kako se ne vara, isto igra za Pakoštane. Pa biti, on su na pogon Pakoštana išli, ono... A tako, ljudi su prešli igru. Svaka im čast što su uspjeli. Oni su čak doveli neki par novih igrača, mislim doveli par novih igrača. Nisu to sad ono svi starosjedioci kao u ekonomiji. Da, Ima tu Paladiš neki nije ni lica. igrao, koliko sam vidio. Dobro, Pladiš. Jorbe Da. Škibole su izdominirali. Da. Da se razumijemo, Da. isto neki igraju mali nove Pakoštana, ali tako Da. za mene koje Pakoštane, a i dosta dugo ekipa na okupu. Da. To je definitivno presudilo. I rezultat konačno uopće ne iznenađuje. Da, i MVP je bio Buljat, ne sjećam se Ivan kako se- Buljat. Ivan Buljat. Ivan Buljat, ako se ne varam. I on igra u Pakoštanima, mislim. Da. Pa dobro, mislim, slušaj, s obzirom da je 5-5 završilo finale, ispada ono... Da, o tomu se isto da pričat malo o sudačkim, dobro kasnije. ćemo Nema malo. veze, ajde, suci. Ali- Uvijek se izvlačimo na suci. Da, ja sam kažem, ja sam gledao samo dvije utakmice, odnosno jednu utakmicu sam gledao protiv filozofije, ekologije. Ja sam Ladišu došao i rekao, gledaj, ako neko osvoji, moram vama dati MVP-a, pa mi reci nekoga koji bi ti izdvojio. On je je rekao Buljata, pa možda Kukina i dali smo na kraju Buljata. Pa ne znam, nisam gledao puno utakmica, ravno jednu. Pa Da. ono... Da, pola jedna. Spriječen sam bio, Da, sam ja bio, sam ali šta sam gledao u ekologiju, stvarno, Buljate i namišta golove i zabija tako. I u obrani isto pouzdan, iznimno, tako da sasvim zasluženo. A Curaću se ispričavam što nije dobio za najboljeg golmana, ali nisam mogao ne dati Galiću. Ja sam donio odluku prema onome što sam vidio, a vidio sam Galića kako zabija svaku utakmicu gol i skida nemoguće i Dobro, mislim, Da. tako smatra da je zasluženo, onda Stvarno je. je. Ja samo sam da gledao... su bili drugi članovi organizacije tamo i da smo se dogovorili, možda bi i dobio Curaća, ali na kraju Ne sve veze. na Ne. mene pao. Neka bila dobro Galića svoja, neka super drago. Da, Mislim, da, zabija da. 2 gola. Koji to golman zabija 2 gola? S centra. S centra. Jeste je Slavko branio, ali... A bre, Dobro. ne brini, ne gledam to. Tako da To ekologiju, ako ostane u takvom sastavu, će biti dinastija. Favoriti za ligu ako Da. se bude Koju igrati. nikad nisu osvojili. Eto. Idealni Ali to tren jer za se nije, smjenu. jer se nije dugo održavala Da, liga isto. 2 godine. Ali nema veze, za to će biti isto vremena. Možda Da. sada na ekonomiju pređemo. Srebrna Da. ekonomija. Što je Kara rekao, neke ptice nikad ne polete. Da, Nažalost. neki nikad ne osvoje zlato. Da, njima nekako možda fali neko ko nije toliko dobar u futsalu koliko je jednostavno glue guy koji ih
Koji drži skupa. Koji drži skupa da neće, jer ne možeš voditi 4-1 i izgubiti, brate. Ne možeš. Dobro, to je malo sad psihološki To je, aspekt, ono. da, jedan je možda trenutak presudio, Ne znam, dok su vodili 4-1, su imali zamjenu sad u finalu. imali su jednu zamjenu. Eto i to je isto stvar. Da. Dosta se puta ponovilo da su dolazili Da. bez zamjene. Možeš Da. ti biti u Da, najboljoj da. fizičkoj Ma jasno, da. formi, Ulte s ali- velikom bazom igrača, malo ih interes, malo ih se pojavi. Dobri u kondiciji, ali očito nisu toliko možda taktički. Više neki individualizam se oslanjaju. Da. I sve je to super izgleda, mislim da smo mi došli drugi di bi to bilo, ali da, mislim uvijek će tu biti, uvijek će ulaziti u polufinala, finala. Očekujem to je već još barem godinu i pol. Da, će mislim, biti. Orlić je šta, druga, treća godina ima Da. to studirati, tako Da. da Mastelić isto Aha. među mlađima Sila također. Dugo na okupu, a nisu pri kraju faksa, to im je ono garancija. To, i još mogu oni naći neke nove momke ako se neko pojavi, jel, od Brusoša ili tako nešto slično, pa Da. Ne znam. U grupnoj fazi su dobili ekologiju, a ovu drugu utakmicu su gubili protiv arheologije, pa sam propustio nažalost drugo poluvreme koje je očito bilo bombastično. Je dosta gola palo. Sad ne znam, ono, to su kumovale dosta greške. Ili na drugu stativu i tako, ono, neki propusti uglavnom. Izgubi tipa, ne znam, koji bi ja mislim, Andžić ili neko, izgubi loptu na centru i bavi se samo Da. napraviti tranziciju. Ekonomija je napad. pre-kvalitetne ekipe da to Pa da je, ne taj možeš- rezultat ne možeš i raditi. ne vrati, to se isto njima dogodilo sa ekologijom. Na 4-1 jednostavno daš ekologiji dovoljno vremena i primiš gol s kornera, pa ga primiš iz polukontre nekakve, pa se tu vrate, pa ne zabiješ najgluplji mogući gol s centra koji prođe curaču kroz noge. Sorry, Pa brate, dobro, ali je Takve i- stvari u finalu se ne opraštaju. Da. Je. Ali opet su se vratili ekolozi i mislim, stvarno. okej, to. Na kraju na penalima je Curač obranio taj posljednji penal za osvojiti. Tako da, sve su ono zanimljivo finale. Da. 5 Sad- minuta prije kraja, rezultat 5-5, svako na 5 faulova. Eto. Nije bilo mjesta za grešku onda na Da. kraju. Da. A što se suđenja tiče, ja bi samo možda molio da budemo malo rigorozniji po tom pitanju, jer nikad nisam vidio više primjedbi na suđenje na natjecanjima nego sada. I Pa popričat stvarno, ćemo. i to nisu samo, ne favoriziram ja jednog ili dvojicu igrača, ja koji sam svaku utakmicu skoro gledao i neki igrao, igrači su letili po podu, ono, slagali, bili bi složeni kod daske na podu. Dakle, dvojbene situacije, da li je faul u napadu ili ne, ili na to najviše misliš. Ma, Pa i nekad to, se znao to i gol primiti jednostavno isto. prolaze kroz dribling. Znači, prođeš driblingom igrača i on umjesto da te samo prati će te lupit po nozi 1-2 put i to se ne sudi. A to se mora na betonu suditi jer Da. dovoljno da, jer dođeš do nekog praga da i ako dozvoljavaš još više, to je već da se doslovno fizički obračunaš sa likom, sa suparnikom, a kad trebaš suditi faul, onda se vraćaš u neki blaži kriterij, pa onda ljudima nije jasno da sudiš strogo ili blago. Da nema kontinuiteta tih donošenja odluka, pa ono, ne znam, trebalo bi možda popričati sa sucima. Iznijeti svoje neko kritičko mišljenje, onako čisto. Na suđenje ili... Da, na suđenje i suce, mislim, dat neki Gledaj, feedback nije lako njima. suditi u 7 na večer kad je jedan cijeli Studenti, teren. budimo. Da, studentima, kad moraš gledati kroz drugu stranu terena, jel neko stao na nekoga igrao rukom, to se sve da razumjeti, ali kad imaš dva suca, To- kojima se to- pred nosom im se Da, sve da, da. događa jednom i drugom, to više Mislim, nema. nije sada sam mi toliko žalimo na njih. Mi zahvaljujemo s njima što su dolazili to, Svakako da se zahvaljujemo na suradnji. ali opet postoje neke stvari koje se uvijek Da. može popraviti, ali dobro, sad to je manje bitno. Da, Da. da. Bitnija tu bila igra i jel, Apsolutno, Sad apsolutno. možemo Na da- kraju ne vjerujem da je ništa baš presudilo zbog sudačkih odluka, sam je žao mislim, što su 4-1 vodiš, izgubiš, to je to ostane Apsolutno. 5-5, nema tu Apsolutno, tog samo suca koji ti može da. to ukrasti. ali ne bi volio da dođe zbog... Prerano opuštanje, eto. Da. Ne bi samo volio da dođe do nekih okrša, do ozljeđivanja i svega toga što To je na moglo. metre. Što je moglo, da. Bez problema. A, dobro, to je sport jednostavno, pa ne znam sad. Treće mjesto. Arheologija. Prva Kako medalja ikad utakmica? za odjel. Matko, da ćemo povijest malo. Mislim, ne Povijest cilu, arheologije. ne cilu, ne ovako Final malo. Four, ujedno i medalja. Momci su bili borbeni, uvijek tu angažirani, bilo kad su pitani termini, imali su podršku navijača. Nikad nije dovodilo da radi nedostatka igrača bila odgođena utakmica, tako da jesmo mi koji smo izgubili od njih. Ali Kako opet, arheologija je igrala kroz sva natjecanja? Jer
Kažem, ja sam to 2017. ti možda malo dulje pak. Kod Znam da njih im je ovo isto prva velika- medalja, ali kako su velika, igrali inače? Znači, dugotrajnost sastava, znači od 2017. Praškin izmijenjen sastav, tu su braća Peša, da li jesu braća, ne znam, prezimenjaci ujedno. I oni su donijeli neku novu dimenziju više i moralo im se to jednostavno vratiti, nisu mogli biti vječni pehisti i eto još jednom čestitke. Fun fact, oni su jedina ekipa koja je odigrala 5 utakmica u kupu. Nijedno nisu preskočili, to. krenuli su u Final Four, igrali To sve. je to zasluženo, mislim, opet, ono, Da. oni su ekipa koja ti neće nikad, ono, Da. odgoditi Da. zato Da. šta i nema jednog Da. i dva. On će doći uvijek fair, Da. korektno odigrat. I stvarno moram preporučiti, kad god igraju geografija, arheologija, dođite pogledati, to je najbolja utakmica. Bilo kojeg natjecanja. Znači, I odaziv na tribinama i sve. I Apsolutno. atmosfera. I- arheologija je bila povela nakon što je Galić poskidao kišu Isusove, poskidao udaraca. Nekako su mu već utrpali gol iz kornera gdje je bilo do više obrambene greške nego do njega. I onda je Slavko u svom stilu primio 2 gola s centra u prvom pa drugom povremenu, prvo kroz noge pa kroz ruke. I činilo se da će geografija opet u svom stilu nekako provući se na individualnu kvalitetu, ali ovaj puta arheolozi su nabili brzinu više, iznudili penal kojeg je Ante probušio mrežu skoro. Sreća ih pomazla, makar su geograf 300 tije pogodili. Je. To su Isto. te nijanse male koje odlučuju na kraju. I na kraju upravo nekom obrambenom reakcijom su krenuli u neku polukontru i zabili taj treći odlučujući gol. Još To je i bilo to. penal, Da. tako da. Tako. Mas toga se poklopilo ovaj put. Da. U skupini su krenuli s porazom od geografije pa im vratili. U idealnom trenutku. Da. Ali eto, mislim, Još kad drago mi je vezi- zbog momaka, osvojili prvu medalju, Da. svaka im čast na tome i valjda će im to sad biti motivacija za dalje, za ligu tu kad bude došla. Da. Pa ćemo vidjeti. I eto, 4. geografija. Ante i Šime Pešo koji se spomenuo su i pretendirali za zlatni iksice isto. Ja mislim da je Ante zabio 9 golova, Šime 8. Da, tako da sa ovom medaljom arheologije, pored ovog ovaj kup od proleto, sad je svaka postojeća ekipa bar jednu medalju osvojila. Eto. Mesića. A dobro, Covid kup, A to ne računam baš. to je zamjena bila za ligu, ajmo reći. Mislim, napravili smo što smo mogli, od Da, toga da. izvukli maksimalno i... Dobili tako smo ekologiju, ja sam sam zbog toga sretan. Tako je kako je. Ali dobro. I eto, 4. je na kraju geografija. Matko, evo, Neka se- Ne želim biti subjektivan, pa bolje je vaš duel. Pa šta ja znam, mislim, što sam gledao geografiju, borbeni su bili, ali opet to je malo bi falilo nediscipline u obrani. I 3 bitna igrača više nisu u rosteru, oni završio faks, Karamarko i Rajić nisu tu više, tako da s obzirom na Dobro je. potencijalno Tako je. nemogućnost okupljanja ekipe i neki novi momci, ima nas možda svega 7-8 zapravo koji smo redoviti, to je sasvim ok Da. ispalo. Evo, Antonio S Brajčić, ekologijom u egalu smo bili dosta. Antonio, Petar i Carlos su vam onako prinove. Ne znam kada je Čavar. Rajić 2 godine već igra, ali dobro, Da, ali je. I Petar to i sve Karlo, skupa da. lijepo super izgleda. Riki isto kad se priključi ekipi i Galić kada brani. Koji ti nose ekipu u Da. ofenzivi i Galić koji ti isto Koji je nose najbolji ekipu- golman. Koji ti nosi isto ekipu u ofenzivi. Koji što zabija golove s centra. Da. Smjena je napravljena, jedino ja pri kraju faksa, tako da ne bojim se za opstojnost ekipe. Tako, samo da se uigramo. Pa imaš Dosta nekih redovito. novih momaka ovako, Brucoša, ili je to 7 igrača što... Ova 2 su novi šta su došli. Da, To oni je su, to, da, baš jedan je... pretjerano puno igrača. Da. Evo jednog sam ti predložio za sveučilišnu ekipu. Ja mislim da smo nastavili, ne znam. Ako bude falo za te treninge, ako zovnemo neko. Da. Da vidjet ćemo. A općenito šta, skupinu prošli bez poraza sa jezičarima na teške muke na kliznom terenu 3-3 i na kraju izgubili, ne znam kako su igrali sa ekologijom, nisam gledao, ali 5-2 s time da je u zadnje 2 Zadnje, minute s da, dobrim čuo sam. igračem primljena 2 gola, Da, a utakmica je bila da. moje sreće u egalu. Da. Utakmica je bila stvarno zanimljiva, to je jedna od rijetkih koju sam pogledao. I ne znam, tu zabija je lipi gol Čavar, ako se ne varam. Lipo su odigrali i Riki isto. Da. Naletio na drugu i zabija, a ovo drugo ostalo. Prvi gol je možda malo na dušu Galiću, ali kaže on da nije ni vidio loptu do zadnje sekunde. A kome je zabio? Teško je s takve lopte za... Ali, A kome je zabio? Kome je zabija? Ja mislim da mu je zabija Puljat, ček, ja mislim da imam ovdje zapisano.
Ne, izbrisao sam. Ja Buljat bio. Buljat ili Kukin, neko od njih. Buljat je i ovaj penal prvi išao pucat za ekologiju i čovjek je, da je pogodio golmana u faci, ubio bi ga. Na mjestu bi slao plaća. Poznato mi je to. Stvarno ima topu naziv. Kukin ima pokušao ubojstva u sve na kupu. Da. Tako da, s obzirom na smjenu generacija i konkurentnost drugih ekipa, polufinale za sasvim ok rezultat, iako ostaje mala žal šta nije ni finale bilo po prikazanom rezultatu i do samog kraja daleko, tako da. Da. To je krajnje realno. Dobro, sve se ono kupi odrađen. Korektno, mislim i... S obzirom koliko smo ekipa imali, Da. format je bio takav kakav jest. Svi su zadovoljni. Dobro, idemo sad na ekipe koje nisu prošle. A dobro se moram imati. Moramo jezičarima. Moramo malo jezičarima jer, evo, prva utakmica došla 3 brucoša, Daniel prvi put branio. Ja i tim smo bili neaktivni od 2019. od lige. Konić, Lovrić, Jelaš Otišli svi, Babović nije dostupan. Dužević ozlijeđen. Dino, korona, bili smo Ja u izolaciji. Petrović drugom kolu ozlijedio. Da, ali malo nas je pokosilo sve. Odjednom baš. Da, ali mene su stvarno divno impresionirali novi momci, ovi naši brucoši, Šestan, Šimunić, ma i Srša isto koji je igrao. Upali su njih dvojica sada na širi popis za futsal ekipu, tako da. I sad zamisli njih dovesti protiv povijesti, dvojica brucoša su ti prvi postavi. Da. Mi smo njima rekli, Mateo koji je bio kapetan, naravno i ja slobodno se povucite, držite obranu do centra, nema problema ako izgubimo, primimo gol, nije ništa i na kraju ovi igrali pressing cijelu utakmicu i rastavili ih na proste faktore. 8-0. To je bilo lijepo za gledat. Dobro, ali opet treba pogledati drugu stranu mača. Drugu stranu koji ima jednog koji je bio najbolji golman prošli kup, jedan koji igra za Ražanac. Dobro, ali nije Tale igra. Doduš igrač polju. To ja nisam odlučio da će on igrati. Mogu on stati na gol i obraniti. Sve to stoji, a sad... Niko ne oduzme tu pobjedu od 8-0 svaka čast na tome, ali opet... Poanta je da ne možeš ovisiti od baš najboljim igračima. Dva najbolje igrača izostala, Kurto, Miško, Stari, Kasalo i Leniš, sve gotovo s faksom, to se naglo odrazilo na pad kvalitete. Oni su baš izgubili dosta igrača. Realno 6 najboljih igrača. Dva najbolja ostala, tako da. I ostaće za ligu. Ostaće Fista i Renato, bar još godinu dvije, a ovo ostalo... Baza su momci 4 godine, eto, tako da sad nije šanse još da nešto napravi. Ma napravit će oni nešto, sigurno će se na povijesti naći. Ma da. Novih momaka uvijek. I još velika nabrijana za ligu, tako da... Uvijek. Bićemo sastav liga, šta će biti. Da. A jezičari... Da. A jezičare čeka svjetla budućnost. Da, nažalost, pred arheologije smo mogli igrati X i poveli 1-0, ali moja nesposobnost kao golmana je dovela do toga da se to ipak nije ostvarilo. Treba Muda stati na gol. Boga mi, kako, kad gledam Galića i tebe i Danila kako branite i onda ja stajem na gol, meni je to znanstvena fantastika. Ja ne znam kako vama to tako dobro ide. Pa, treba biti lud. Treba biti lud. Dovoljno često i termine, isto... To sve dođe. Imao sam masu kikseva, ali opet treba stvarno dogoditi neuspjeh i onda baš se, dosta ono što se kaže bitno kakav si u glavi, nije samo preispozicije fizički i jedno. Ne strah od neuspjeha imati, veselice, utakmice i tako. Znaš ti bi golman ako nisi spreman, pogotovo u futsalu koji je dizajniran baš da pada puno golova. Znaš ti bi golmanino očekivati da ćeš sačuvati svaku utakmicu, netaknutu mrežu. Primit ćeš i glupi gol, ali ćeš zato braniti neke što ne bi branio. Isto slučaj Daniel protiv povijesti jedne utakmice koja bez clean sheeta nekog golmana. Tako da stvarno je jako teško to zadržati. Eto, Dino, to tako teško? Je. Protiv mene igrao Nović i Fistonić, protiv tebe igra Tale. I naravno ne umanjujem pobjedu arheologije protiv nas. Što je trebalo je gubiti 1-0, da. Čemu pričamo, dobila je. Kad pogledaš sa svemu bolje ekipa, reći. Dobro, mi povijest smo prošli, filozofija. A dobro, njima se ne mora trošiti puno riječi, šta. A ukratko, da li je kod njih stvar bilo najbolje što su izostali ili smjenili, što je kod njih bilo? Ne znam. Jednu utakmicu se nije pojavili.
protiv Da. ekonomije, ako se ne vara, na ovo Tako je. ostalo... Mislim da nisu ni zamjenu čak imali, koliko sam zapamtio. Protiv A, Kolumbije. mislim, njima nije ni lako na te igrače sve skupiti. I jel? da te Iako pitam doduše dok si- Bjelcar, Đurić, Bariš, niko od njih nije tad nazočio, to je njima stvarno pola ekipe svakako kvalitetom. I više. I da te pitam, 15-3 je bio rezultat, je li to među najvećim pobjedama u povijesti, Moguće. Matko? Da, Znam da nije Svakako je. Pomorski, Nije, ali je, pomorski, svakako. pomorski knjižničarstva, mislim, najveći. Čini mi se da je bilo čak jednom 20-0, da je bilo 20:0. pomorski knjižničar 2016. Tako je, pomorski 2, kad Mihoć tu 15 gola zabio. Bože, sad ću... I bio najstrijelac lige. A iz jedne utakmice. Da. Pa neka šta, ali dobro. Došao, mislim. odradio svoje, pokupio... Filozofija je posebna ekipa. Da, Gdje nije jedan filozof? Ko? Gdje praktički jedan filozof? Da, Osim Đurića. da. Pa... Dok god je Đuke, bit će filozofije. Tako je. Da, i sad ne znam, hoće volim pridružiti možda dečke iz kulture i turizma, ili ćemo ih nazvati Ima nekako smisla. drugčije, jer nema ti toliko Mislim, ja i igrača ne bi zvao filozofije. više filozofija prvo. Da, zbog toga Jer- isto, jer nemaš igrača filozofije. Zavisi, Već da, dugo godina. Združeni 2 godine odjeli. barem, da. Od Lige 2010. već to bilo kritično i onda Da. samo baza ovih 10 odjela gdje je deficit muški. Nije problem imati ekipu koja je iz više odjela koji nemaju Mhm. igrača, To ali mi je daleko od problem, toga. zvat ćemo vas filozofije, jer Ne, kultura i turizam, eto, prvi put da ne mogu dovesti ekipu, oni ne mogu igrati. Dobro, oni se možda iskupe sad za ligu. Ja se Pomorski nadam da hoće. Pomorski hoće, to ćemo se potruditi. Je, ima. Ne može pomorski ne igrati. Ima. Ne može pomorski. Zainteresira to je je- tu momaka. ovog Netko iz jednoga- prijašnje garde garant da bi to sakupio, nije to od nula. Ne, čak ovi novi su malo Da, više ambiciozni. ovi novi su više. Našao sam U jednog tom. momka kojeg sam baš ono rekao, jel? Ako ti imaš volje, nađi igrači su nižih godina. S ovih prve, druge, treće godine i oni s njima. Napravi Pomorski nešto. su uvjeren da će skupiti kultura i turizam. Nisam uvjeren, ali nadam se. Ja isto. Imamo 3 igrača za koje sam siguran. To su Hunjek, Bruno, Talajić, Hunjek? Bilić, Luka, čini mi se. Bilić. Za njih trojicu sam siguran da Dobro. su tu, za ovo ostalo ne znam. Bar još 5. Da su Ma ba da više nađe manje još 2, redoviti. 3, 4 koliko već. Da. nek Eto, nama napravi je nešto. bila, eto, puno ekipa je sad imalo sreće sa Prucošima, povijesno je toliko, Ma očito. dobro, to je sad Tako da prija. mislim da se malo potrude, mislim da bi našli. Ali ekologija je jer po tom pitanju su najveći profiteri za nove generacije. Da. Treba sad to samo lipo sve ukomponirati. Ma meni je najdraže bilo čim sam rekao, ne znam, Josipu i Andriju da su prihvaćeni u ekipu odmah, idemo, super, odlično. To je to. To se traži. Eto, samo mogu u mirovinu ići, igračku. Možeš? Da. Ali ti, Daniel, ste 4. godina, šta ćemo nakon toga? Naći se neko. A upiši bar apsolventsku jednu, za ruganje. Pomalo. Ima vremena. Tek sam 4. godina. A, Imaš sigurno 7-8 godina studiranja. Ukratko, kada su već naveli sve ekipe, htio bi istaći jednu bitnu stvar, a to je sljedeće, nove generacije, ne znam glavni razlog, ali u tom nekom segmentu bilo nešto poslovno, u ovom kontekstu društveno-sportsko, vlada velika pasivnost i doslovno se mora ljude vući za rukav, ne znam koji je tome uzrok, ali vidi se da prebrzo To- pada broj zainteresiranih igrača, ekipa i ovo je, nažalost, jedino pored šaha da je sport na novu sveučilišta neki turnir čini stolni tenis. A tu je znači od momčarski znači jedno nogomet, košarka se nije mogli skupiti ljudi, rukomet, ne znam. Ima sad nešto u planu za to, ali Da. o tome će biti sve Da. s vremenom. obavješteno. Je. Mislim, SML je najveći projekt, ako se ne vara, na sveučilištu, koji obuhvaća najviše ljudi. Radit će Mislim, 8 godina, To je nešto što je bilo stvarno šteta da se ugasi. Neće se ugasiti, neće se ugasiti. Tako da možemo odmah sad napraviti tranziciju za planove u budućnosti. Da, treba raspisati projekt ako se ne varam. Je, projekt će biti napisan, treba prvo napraviti neki review ovoga svega, kako je prošlo. I onda napraviti projekt za SMNL, koji se ove godine nadam će se odigrati napokon. Treća sreća. Jer ono, U toj koroni prokletoj. ide stvarno. nam u korist sad dosta stvari. Ne vjerujem da će biti Da. lockdown, može Da. se igrat. Da. Imamo, dolazi toplije vrijeme, bit će više izbora za terene. Nismo vezani za jedan. Rekli su mi ekonomi da im Smiljevac nismo više paše rasvjeti nego isto Višnjik. vezani. Pa Smiljevac je po meni sasvim ok. Da. Rasvjeta ako triba, teren je Tribine. dobar, tribine. Lokacija generalno. Lokacija isto, ono. Nije. Svi znao gdje je Smiljevac. Da. Daleko, da.
Tako da... I malo je udaljen od faksa, da. No. Pa dobro, mislim, studenti većinom ni ne žive blizu faksa. Da. Tako da... Šteta mi jer ono Višnjik donosi kao neka prestiž, kao održavati tamo turnire, ali... Kažu možeš igra jedino četvrtka, 5 i 6, onda možeš onda svaki dan napraviti. Dicu potiraš, to ono klasika. Ako ti budu na terenu. Pa neka se gledaju, nek vide za koju će ekipu igrat za 10 godina. Kad vide kako igrao mi, odluči odustati od faksa. To jest ni ne upisat ga. Ma kad mene vide s loptom, odustanu od sporta, bog te. Čenito. A dobro. Nije to toliko loše. Ali da, projekt napisat, pokušat ligu organizirati za kup. I slažem se s Matkom da malo je teško tu mlađariju dovesti isto brucoše, ali evo, nama je uspjelo, mislim da će i dalje... To uvijek između natjecanjama ti se čini kao neće možda biti dovoljno novih mladih. Ja se samo nadam da ćemo naći nove ljudi u organizaciji, jer trojica, čak nismo bili trojica nego dvojica fizički prisutni tamo, to je jako malo. Je. Treba tu malo proširiti se na tom frontu, ne znam, naći nekoga ko ima volje i ambicije za to. Nije to ništa pretjerano. I lako se ljudi upoznaju kroz dogovaranje utakmica pa termini, dovoljno da netko nije pri kraju fakulteta, opet dovoljno zna ljude, ne ide prečesto doma pa je da je dostupa netko i tako. Dobro, čak ni to nije bitno, jer ono preko tjedna se igra. Da. Pa ono, ne znam. Prošle vremena kad se vikendom igralo. Da. Ma i neka. Prilagodili smo se tome. Prilagodili smo se. Vidit ćemo sad šta će nam doniti ova liga. Realno, kad pogledam na svom primjeru, nisam ni ja na prvoj godini igra odmah. No, tek kasnije, čak na drugoj da sam se priključio. Ali pazi, tad smo imali drugu semena. Sve to stoji, ali opet, ja nisam znao da postoje uopće to natjecanje do druge godine. Pa dobro, ja bi prolazio pokraj Franka Lisice i vidio da se nešto događa. To nije kasno da neko iz druge godine se ono priključi, možda ne znam, možda nije čuja, možda nije dovoljno informiran. Imamo mi tu stranicu na Fejsu, prati, ja mislim, 500 ljudi čak. To onako, tu je prisutno, samo nekako još treba malo... Kad smo već kod stranice na Facebooku, ispričavam se što nisu bili toliko ažurni sa rezultatima, najavima i svim u tome, ali nije mi se malo je previše palo na Stefu, tu moram priznat, ja sam bio spriječen. Ma i to je stvar prošlosti malo, tad su bile bolje baze, bolje društvo i sve to. Onda su Miško i Ercegović i svi oni pisale romane. I stvarno mi je išlo dobro, eto, ja niti imam dobar smisao za humor, niti znam ništa o futsalu, kao šta ću ja napisati? Ništa, samo čisto napišu rezultat i to je to. Da. A mislim, to čak nije toliko ni potrebno. Pa nije, samo to je nekad davalo neku posebnu draž, ali... Je, sad imam slike, mogu i staviti na Instagram. Tako. Hvala se dao mater da zdali gol na nekom turniru. Što ja ni dan danas ne mogu. Također i SMNL stranica i sveučilišna grupa. Ja sad i podcast. Izbor. Eto i podcast. I ekipe imaju vlastite stranice na Facebooku. Dobro, to isto malo neaktivno. Mi prvi. Arheologija se aktivirala, vidio sam. Pitam se zašto. Da. Ušli smo napokon u Final Four, ajmo aktivirati stranicu. Nama bi Filip trebao pisati, ali eto, on nije igrao. Pa ništa najbolje za životom. Pa ono njegovo, kad smo povijest dobili, je bilo genijalno. Pa dobro, to je. Bilo je za Pulitzera, mislim, skoro. A šta, njemu se ne da više igrati. Ma da ćemo se igrati. Natjerat ću ga. Ali da? Reći vam, Filipe, ne želiš valjda da Mateo bude kapetan po... A ne, ono C na njegove ruce nije kapetana ciga. Aha, Pa je to on sam rekao. Pustije da sam bio prepijan da skušam foru, ali opet. Aha, dobro. Flew over my head. I često sam uočio, ne znam, ako se nekoga zove na termin ili neka utakmica kaže, ja sam loš uopće nije to nešto komplicirano, ljudi dok ne pokušaju, to sve lako da savladati, pitanje trudu u početku. Rekli smo i u prošloj epizodi podcasta, to je više, SMNL ima i socijalnu komponentu. Neš ti sad to doći da moraš biti španjer. Da. Ma mislim, nije tu kvaliteta bitna je da si društven, da se voliš družiti i da si spreman za zajebanciju. Ništa više, šta. Lako ćeš naući igrati. Pain termin. A dobro, na pain ne ideš ako ne znaš igrati. Na pain ne ideš. Ali ima
ima to nešto, ono svoje. Da, i probat ćemo, mislim sad će biti sve hladnije vrijeme pa je malo teško organizirati termine, ali lopte su tu, igrače znamo. Anić me zvao utorak, bio prije tjedan dana na termin na Višnjiku, jedan popodne, pa ja neću baš moći svaki utorak, naravno, ali mogu ja to proslijediti dalje njima, čuti se s njim i reći ljudima ako vam se igra neki termin. Znaš šta treba, za stranicu ne se mene staviti tamo on objav tipa, tada, termin, Bubnić, subota, 3, i onda ko ti se prvi 10 ko se javi, ono, to je taj 11, 12. Da. Ideš igrat. To bilo isto što, evo. Da. Kad već vikendom ne možemo igrati utakmice. A to je baš zato namijenjeno, možda onako da malo se da. Potreniramo, reći. Uhodaju. To. I upoznaju. Primarno to. Da. Ne znam. Ćemo završiti. Povure prošli tamo. Da ne tlačimo Matko, više. Da ne imaš li ti još šta reći? Više. Hvala na pozivu i bilo mi jako zanimljivo. Eto. Ja bih se zahvalio Matku na gostovanju. I također. I prije nego što završimo, pozdrav Zvonimiru koji je trebao doći danas sa nama. Ja, radi. Ali je bio zauzet, pa eto. Jer on je u zadnji čas po organizaciju i da nije bilo njega, mi bi imali utakmice gdje niko ne bi iz organizacije bio fizički dostupan, tako da on je tu baš uskočio kako treba. Hvala puno. Eto, hvala vama na slušanju i do sljedećeg puta. Doviđenja.